Kigali nabaho pe. Kigali barayimbwiraga none ndayibonye. Mukuru wanjye arambwiye ngo mushire uburiri. Mushiriye uburiri ariko Kigali nayo sinyivamo pe. Umwana we ndakubita nk'amezi nkangahe. Mbone gusura mu cyaro. Ubu buriri nanjye ngomba kuburyamaho kuko ninjye ubuzanye. Reba baba we mbega uburiri bwiza. Shabu nuko kuvura amavunane bwite. Nta kindi rwose pe. Ni ahubwo nako kangende namukereza nkasanga bwana mwiriyo yabuze haryama. Uyu munsi ni wari wa nyuma atarabona uburiri. Ngomba kubutwara turaburana naho kabisa. Amavunane nanjye ndayakira pe. Nagiye ahubwo Petit frere katazara ko cyambeshye kikaba kitari kuza kiragera ryari agongo bagiye kuhagera kabe ntegerejeho gakeya ubuzima bwa Kigali ni hatari udafite uburiri ntago wapfa kuhaba. Oh no Oh no! We girlfriend. Meze bitumusa. Nize ngo ni Land Road. Genda se. Umutima warumvuyemo. None yarakuzengereje. Numvaga ngo kiraza kunyukiza. Shana warahokiza umugongo ndawugorere ndabozanye mwana. Abakira shiraho. Ngo Kigali yari kwisha. Daripfuye Kigali nago haba navurira. Ubu si igihe wamaze. Nta buriri wari ufite. Nadomaga kugakaye hariya. Ahubwo mwana reka nkubwire. Kigali nayibonye. Ubu nanjye sinzasubira mu cyaro. Ubuze tuzagakwirwa. Oya nese uburiri urabona atari bugari. Ariko nakondi nyine. Ahubwo n'amavunane nukuyakira mwana. Fo aganga kazadufasha. Gukubita amezi 6 yose. Tuzarya iki none? None se ibyo bintu tangiye kuzana Ako naribi. Naribi mwana. Ubuzanye uburiri tuzatubwirira. Niyo twabwirwa ariko nkaba muri Kigali mwana. Nayibonye ningaruka. Sinzima. Sinzataha umugeni. Ndenda kunyuzamo mu kanya none. Nabonye ibishyara. Land Road adafasha ataza aho. Oh no. Wenda ndenda kunyuzamo byose ujye ngo ndubirebe. Sha. Ariko cyo kurara mwana. Uyu munsi? Nago nabivura horose ku muhanda wose. Birahari byadanje. Oh, no bifite gutya. No gira gutya mwana. Ashada. Bamade sasa hu. Ninjira se. Hari ribisi? Imibare ikomeje kugorana kabisa. Ubu ngubu viyo ntago arishyura amezi 7 yose. Abantu babona kuba muri Kigali ari ugupfa kubamo gutya. Uyu munsi ntago natata yamaye. Kanjeyo. Kanje yarayama tu. Arayama. Ntago ari gutya bayibamo pe. Ntago ari gutya. Amezi 7 ni meza. Amezi 7. Ntago bibaho. Yewe view. Yewe. Ndabizi ko hari. Uyu munsi ni konje ndabizi ko ahari. Nta muntu wakoze. Si saa 8 z'amanywa. Ndahaviza ijoro.
Ureraze ngo ndataha. Urasohoka. Mufata. Apu, nando diaji. Amasaha 8 yose ntabwo ari kuba kiri hano. We petit frère. Yo. Sorry babura twitekera iyo firiti nyine y'amateke. Wabigira ute se? Sawa. Oh no. Amakuru nandi bodi ko ari warabuze. Kaburi wanyu kaburi yundi. Amezi aringe mu nzu wanjye ngo narabuze. Ako ari warabuze da. Ziba gatukure nyo n'amazuru. Ziba ruzingo. Uko rumeze. Kagware kanseri. Zabangoga wagihererewe. Uri kurwo rutwe mu mazi ugahura n'ingone kagucice gitwe. Zibangoga kanywe ibihenzi bya mazene. Kabisangiye na shoko wawe. Gatembanwe n'umuvu w'amabyoro gakora ari amasazi. Ziba kanye mu buri kahekenye amasazi nini. Kagerera ku mutumbu bakubita umuzuto hasi ugatumba umwoyo. Gashishuka umwoyo ukajya gushaka umuti kwa musingo ugasanga washize ukajya urushishita karwara imitezi. Ziba. Itere bene wanyu. Kayiterwe mu gatsi. N'ubundi naga icyo cyaye cyanzanye gutukana nawe. Ahubwo icyaye cyanzanye niki. Nanje gukwishyuza amafaranga y'inzu. Umaze amezi 7 utishyura. Kandi inzu yishyuye 25,000 ugamezi 7 n'ibihumbi 175. 175. Nibyo ndi mideni. 175 nkora heza. Aho ukora ntibindeba. Cyangwa se ngukubite ujye kuyivuza. Kavuni ku mugongo urankubita uri bwabone ngiwawe cyangwa mwiwawe. Kanywa inzobya kanywe ruhuru. Hakosha. Mu nzu yanjye muragiye kaho no kunuka. Nkube kabiri. Kuba kabiri no bishaka. Sengiye murankanga. Nagari gutyo wa muri Kigali peti. Inzu yanjye imaze amezi 7 nta kunyishyura. Amezi 7. Amezi 7 se ibyo ni ibiki? Mani bukiretse cyo. Iwi. Hakosha. Umaze amezi yanjye mu nzu 7 utanyishyura. None muragiye kaho no kunuka. Muri Kigali nagaruka wo mu peti. Neze je murabikangisha ndi. Muri Kigali nagaruka wo ubamo n'ukwiyoroshya. Ko yoroshya. Ndetse wowe mu gitanye yoroheje. Hakomana ishyano riraguye. Ndinagukodesheje inzu uri umwe. None mama muri babiri. Nsusi murumuna wanjye. Arimo murumuna wawe. Byari ijana. Gusa ni Randirod. Byari ijana. Ese ko muntu murusha ko umusirimu. Byari 175. Ungiye guhita nkuba kabiri. Aba nago babiyitaho. Ubwo biraba ari 350. Nende bigira 400. Rama 350. Byiki? Uva mu nzu muri babiri. Ko nakodesheje inzu, nakodesheje ngo tuzajye ziba nawe. Tugomba kuyibamo twese. Inzu rumwe ntabwo nayikutwodesheje. Se ko miri gushwana biri gupfa iki ubundi bingi. Tugomba kuyibamo n'umuryango wanjye wose. Ibyo nibindi. Ari no muri umuntu wanjye wundi giye guhamagara. Ibyo nibindeba nawe nzahita nkuba 3. Nayabasha amafaranga angache 350. Byari 175 ariko bibaye 350. Si 350. Yushaka ko nkwishyura. Cyane rwose. Ngiye kugukata nkati iki? Icyambere cyo ndagukata imyobo yazirambeba ziri hariya mu nzu ziraba zivanye wanye. Imbeba niwe wazimaye nakodesheje inzu sinakodesheje kubana n'imbeba. Nkukate ayubucurama bwirwa bunya hejuru n'amabyi yabwo ndayagukata. Nkukate ayimiserebanya. Ikindi ndi bugukate ni iki? Uducurama natwo twaranzengereje hano mu twigwa turnyamo. Nubu ngubu kwakoropa biba byambanye ibindi bibazo. Ndagukata reba nk'ibi byatsi ibyo utaharura ndagukata ibino bitafari byose ndagukata. Ari nje nawe nindagaruye ibyatsi byahaba. Nose ngiye nakodesheje guharura ibyatsi ndagukata ayo yose ndi bugukate. Nkata vuba nyine umbaye. Imbeba ndagukata 50. Marie Jose nkukate ibindi 50. Siba 100. Imiserebanya nkukate ibindi 50. Biba 150. Imibu ndagukata 100. Nako imibu yo ndagukata 50. Bibaye 200. Indwara imibu zanyanduje ndagukata 50. Sibaye 250. Izino nyoni zaritse hano kwibati ndagukata n'ibindi 50. Bibaye 300.
iriya myobo n'arama by'imbere ndagukata 49,900. ubwo ngubwo bibaye 349,900. hasigaye mu mezi 7 hasigaye igiceri cy'ijana. ashyira iki ijana sigaye se toka nutarifata bireka hasigaye ijana. nacyo uhamagare umudugudu n'abayobozi baze babisoze. muhamagare wiru uhamagara abayobozi sigarana inzu yawe turigendeye. garafure nararara muri Kigali nijoro rimwe ngo turatashye. ongeraho urugendo rwo kugera Cyangugu n'amaguru. Ya frite y'amateke se genda sha